Madume barati le balatedi ba Pilansbeck TV di a roropa di a pele tsa bakgatla ba kgafela ka se Afrika ka Setswana ka se kgatla ntwa kgolo ke ya Mulomo ke yo mo lekgotla Chris Segobie ke mo lekgotla o bakgatla ba kgafela a re motlwe ya o ka re ba ka re romella moemedi ka fo letlhakoreng je lengwe re ba ikutlwela gore ba e seka yang ganye ga o kgosi nyala o lora fela is a wild nightmare e we lora you'll never be our king o ka se ka nna kgosi ya badi ga nke bo le botlhale nke bo o didimetse ka kganyeng gore o bontsha batho o ba ruta gore wena kganyeng ya Moruleng Mafia ka gore maname ga isa re wena o Moruleng Mafia le nna ga ke rialo mara yana ke gogelwa ke wena ko gore wena o ipitsa gore o Moruleng Mafia yala tlogela manana nna le maname re lesika dingaka e re go bolelela mara fela wena touch him ga ke go tshosetse re dingaka sika lela rona le na le dingaka e seng ngakanyana ke ngwana a nkgonne motho ke ngwana a buti motho maname go mo khotla o khotlanna ga o ngombo ke khona o feta fo pela go fanyala la o sampodi ke go feta o fo pela ga go fa o samponi touch him ga ke go tshosetse madume ba kgatla mo go tle mo le leng gona wa motshudile mo mamikwa sentse le nna mokgatla o le wa bitswang Chris Segobie wa itse go na le lewa le lengwe la ditaola la re makgolela la re sa nkgolela sena moloko sena mmega sena moloko le naka la tlo ntse le golela pele thukurile ke lebelo motlhaba wa re ke namile ke ra wena re nyalana o itse sentle le mo pelong ya gago go robetse you know very well gore ga o kgosi ke gopola ntate bogope ga bua go bewa go le motho o tshwanetse o ithute ka history ka dilo tse di fetileng mara wena o ka re ga wa ithuta sepe gore ke ipotsa potso gore ana o lebetse badimo ba gago gore ke ba feng ke bomang ke seo se ntlhabisang ditlhong se ntlhabisang kgang o kgobokantse batswakwa ba ba tlhagang ba tšwa ke dikgalosi ba eteleditse pele gore o tle o kgone gore o itirele se o se ratang ka gore ba go bitsa kgosi ga o kgosi nyalang o lora fela is a wild nightmare e we lora you'll never be our king o ka se ka nna kgosi ya rona gona beanong go buiwa ka Moruleng Mafia o tlola o ya go di-lawyer ngware maname o na bua ka wena maname ga isa nka ba re nyalala ke Moruleng Mafia a ke gona ge o baba le badi ge nke bo le botlhale nke bo o didimetse ka kganyeng gore o bontsha batho o ba ruta gore wena kganyeng ya Moruleng Mafia ka gore maname ga isa re wena o Moruleng Mafia le nna ga ke rialo mara yana ke gogelwa ke wena ko gore wena o ipitsa gore o Moruleng Mafia goreng o tlola moropa o isolle dikgang tsa gago di etla nyala di dintsi mene tekalufarasi nako ya gago e etla go thoma go šiana mo marathoneng wa šiana o bo o wetse lebelo leo le wena e wetse
tlogela go tshwenya maname o mo kwalla makwalonyana ka go dilwana tsa ga di itse rona ba khatla gore re setso sa rona le tlhago ya rona re tswa ge nka ba bitsa bona ka ba bafa ka ba re bolelle gore tlhago ya rona re tswa kae go diragetseng gore re fetoge re nne ba khatla ba khabela ba ka se mpolelle sepe. And you know very well gore ga o kgosi nna tota ga o kgosi ya ka gotlhe kgosi ya ka ke kgabela gafela kgosi kgabela gafela go tswa go kgafela wa ntla go tsena ka kgosi Tebele go tsena kgosi Maselane go tsena ka kgosi Moro le Kgwefane kgosi Kgwefane le Molefe kgosi Molefe le Pito wa bobedi e be e tsena go pila le e be e kgamanya e be re lentsi e be re kgafela e be re Molefe e be re lentsi ntata go kgosi kgolo ya rona gona bjang kgafela ke go bolela lineage go sa itse gore re tlhaga re theoga bjang re tlhaga wa Manskrala re go bolelle ka gongwe ga o itse ga ke itse ra go sekolong ne di tsena di tlhaka mo wena nyala ke ipotsa potso tse dintsi ka wena gore a o rutegile na motho a rutegileng ga itse dilo tse di tshwana le ga o itlotle o diretse bana ba gago mathata e leng gore mathata ga o fela yana surrender yourself o sentse o na le nako ya gore o ka boela ko kgosi ke motho a siameng wa nna le ene mo fatshe wa khubama ka mangole wa kopa maitshwaro mme ga gona motho a go fostela. That is your own business. A o etsa bjalo ga o etsa ke ya gago maka wena o tlo suputsega o sala re mosetla mo lebaleng mo ka gore wena go na le batho ba ba go romang ba itse gore go ka ba tloga fo ro a bua nnete ke bona ba ba o tsena mo matsapeng so se se leng teng yona ANC the parliament e tshwanetse dissolve e phatlalle go kwiwe di-election tse dingwe re di election because gone bjaanong ga re na government re na le magolo le magotswana ene legodu le lengwe le lengwe le associate le magolo le rata magolo le bona ba ba go setseng morago ba ke ka baka la gore ba ruga tšhelete ya rona ba rwala mekotla ka yona eo ga ke e tshabe go e bua ebile la re senyetsa nyala mafatshe a rekilwe ke bontatemogolwana ba ntsha dikgomo go se le ntse o rekile mana makgoteng first of all a reka le mo mafatshe a mangwe a llela gore morafi wa gago o tshwanetse o nne le bonngwe ba kgatlha le bona ntse go ntshiwa dikgomo di 2%, di 3%. Bontatemogolo wa rona le bontate a rona I know very well gona bjaanong wena o batla gore o tseye tšhelete ya rona ga se ya gago tšhelete o itirele se o se batlang ka ga yo kgonagala nyala ke na le 32 years ke le ngaka ya setso ga ke tshabe sepe nna you can go anywhere ga ke tshabe le leso nna ebile ga gona motho wa o ntlaba ya ka kgogo a re tshwarang ele re shaba ka bara ka jeno ga ke motho wa mofuta o so se ke batla o se go bolela fela se senye tšhelete ya rona tswa mo stilong seo bogosi bo ga se ba gago I still repeat myself ga o kgosi le seng ntate Bogope was a teacher ko mana magoteng you know very well o tshosa ba batho ba batlang ba uba le naga yotlhe ba tla fa ba be go teke ba khatla ba tla fa be go teke ba khatla o bo re tsele le moetsi e tla ka yuba ko o tlhakong kwa e nyawa go motlhabatswe kwa go dipolaseng e be e tla fa ga bona motsi yanong e le gore maburu ga ba sa tlo ba motereba a ba re ke khosana ya mosadi ge re tlhako ko Hammanskraal ne re tshaba re kgaoganetse le batho ba mosetla eng o tlogele maname ga go tshwenye ka sepe o bua dinnete tsa dinnete fela a bue maaka bona nna ke tlo bua dinnete gore letsatsi le ke swang se ke ka kubiwa ko legodimong gate wena nnonnetse maaka ko wena I tell you ga o goroga ko legodimong next
o ka seke o tshwana le monna wa nna wa mohumi o nne irilana le Abraham go le godimo ga sha no ngale mo a Satan mo mollong abara Lazarus morare Lazarus na le Abraham mo se hubeng sa Abraham abara ya Lazarus re ntakalle metsinyana fela mo legano Lazarus gana go diragala exactly ka wena ga una botho akanya pila o nne fa ga tswe o itsenye meeting o diretse bana ba gago motlholomo gore mo lefatseng bana ba gago bona ka sekgobo se se sa feleng se hularong sa gago o tshwana le motlotle wena wa mo itse ge le gore o badile history ya bakgaka wa mo itse motlotle re na le bjang tlogela dilo tse o di etsang o di tlogele gore bogisitse gore bano ga rena ga gona metla ka se ga gona dio tsotle mara o paleletse fela mo stilong mo ntlo tsa go ke mabeke ibile tšhelete ka gore e go tla o reka dintlo ko ba Rustenburg o reka dio tsotle tsena tse di sena mosola ka gore ga o itse re tšhelete ya rona o ka ireng ka yona wanne batho ba tla o ba rwesa mekotla ka dikgetso re tshwara ge le batla le skela shop tlogela mokgwa gago and o tlogele maname full stop so se ke se itseng wena nyaba ga o ke itse and nna ke a go itse le ke a go bona o tlhotletse naga yotlhe mo mangakeng o re o sireletsa bogosi gore bo nne mo wena and a go kgonege ge re batlo go konopa re go thunse ka dipheko re ka go tlhasela ebile o ka se re palle you'll never nna e re ke go bolelele ke le konkwana le gadimanang pele tša kgomo ge le tlhoka kgomo le ja motho ke itsewe ke mmemmeki Masuku le Kgosi Tidimane ke ene na itse ntate Tau gore ke mang na re itse gore re bomang wena ka gore o magorogwa mafhi ga o re itse o re itse re le batho fela wena ene ebile ga re itshasupe tlo go mo pare go bontsha gore wena wa tshameka dio tsontse di etsa tse wa tshameka rona ge re ya re o bolella badimo ga re o ba bolella maaka ka wena ro ba bolella nnete wena o etsa e ba itse gore wa ye irile go ba mo stilong kgosi le ntse gore ile re o tsere thobana e ba fa re go le kgosi tlola thobana o roto tsa matlo a nna ke to phala e tswe ka botale wa skwa e tlola thobane ka tseno a re o kgosi ne re le teng no be mo stilong ga ke dumelo le mafoko a nne kgosi le ntse a bua a go bolella o sentse wa itse tšhelete a bakgatla e atimeditse mafoko mo watch out re lapile ka wena o rekisa masimo a rona o ira se sengwe le se se batla masimo a rona wa rekisa fela gore o gopele ditšhelete tsa rona rona bana ba bakgatla re bolwa ke tla bana ba lekile la re go na le basari ga go na le ngwana a le mongwe sanpato o kileng ka utlwa go o file basari ya lona bakgatla ko gayo ya no ra go ditiro tse re ka go kgosi o ira dutse le development ga yo mo kgatleng lona mmolole ke dio tsa machaina so a gago wa a tlwa ke bakgatla sa go fela ke maka a o ra akela letsatsi le letsatsi tlogela go ra aketsa moshanyana ko wena ene ga se re ge re tlo kopana ka wena ntse re kopana mara fela wena touching ga ke go tshosetse o mo tlogele o tswe mo dilong tseo tsa go tsena mo tlogele feditse